Kuhle babukelisa ubuciko bengoma sawubona bhuti kunjani? Siyaphila kunjani? Ngiyaphila ukhuluma noMazondo ngicela ukuthi ngikhuluma noba Ukhuluma nomlungisi wamabasi. umlungisi wamabasi wena event organizer. Angiyingxenye yabo. Ngiyingxenye yabo yebo. Bengisacela ukuthi Kunje phela bathi yimi umnikazi wayo kodwa hayi yethu sonke event. Yeah, yethu sonke. Besacela ukubuza ukuthi imaphi ama challenges enibhekane nayo ngenkathi nihlela umcimbi? Well, iqiniso ukuthi besiyenza for the first time. So ama challenges ke abe maningi kakhulu ngoba bekuhlangene amagoso abayazi ingoma. Belekelelana ke neadministration abantu nje nakuma stakeholders ahlukene ukuze phela sikwazi ukobtain wonke ama approvals sikwazi ukucoordinate sigcine siphume nento enhle ebilolu hlobo lolu so ke uma kuna lezo zinto ke vele kukhona ke ongeza ukunderstanda kokunye kodwa ke okubalekile ukuthi sicathulisane sonke until size sifike ekugcineni kwendaba njengoba sikwazile ukuba nomcimbi omuhle kangaka so nje ama challenges ethu amaningi ebe around ama arrangements ne planning nama logistics and because ukuthi siyaqala ukuyenza ngoba sonke besingafuna iphutha so uyabona kuma uzosebenza ungalifuni iphutha vele ama challenges azoba khona there and there ngoba nisuke niqophelele kakhulu ngesikhathi niqophela kakhulu ilapha enishelelela khona kodwa ke esi appreciate kakhulu ukuthi bekwa challenges akade ekhona endleleni siya phambili esikwazile futhi kwa overcome njengoba sikwazile ukugcina sibe nomcimbi ngoba iqiniso ukuthi ngokohlelo nje njengoba sihlala imihlangano namagoso nabanye kade belekelela ngicabanga ukuthi izinto zethu beyimuva kahle kodwa ke lokho besikudonsa emaceleni ikhona kuba ama challenges kakhulu ngoba phela uyazi ukuthi kunama service providers okufuneka uwathole ukuze akwazi ukukulekelela kunama applications okufuneka so ama challenges ethu amaningi we mainly around that kodwa ke njengoba ngisho ukuthi sikwazile ukwa overcome because na umcimbi obemuhle ugcine ukwazile ukuthi ube impumelelo. Ngiyabonga kakhulu ngicela ukubuza ukuthi what inspired ukuthi ne event nize niyenze la eGold Cause ngizwile kuthiwa bekade seThekwini. Yeah, well ngicabanga ukuthi mhlambe asicollapse eThekwini ne. Yeah, no asihlangene futhi nayo Nkosi yami. Lokho kwethu nje kwaseGoli. And mabe invitewa eThekwini futhi basazoqhubeka beye participate khona kodwa obekubalekile kithi this time around ukuthi ubumnandi nobuhle lobehlale sibona emazweni masihambile ake sikwazi ukubukhanda la ngoba iqiniso ukuthi mawuhamba emakhaya ngoDecember kulezi ingoma ezikhona abantu abaningi abagida lapha nani baseGoli uma useThekwini futhi kusuka inqwaba emakhumbi ama taxi aye eThekwini kuyogidwa so now ikutshena ukuthi ukushuthi abantu abakwazi ukwenza ubuhle kakhulu yithi yabo thina singaphi eGoli kodwa ke ukuthi ngoba singakayicoordinate kahle ukuthi sikwazi ukuveza ubuhle kwethu sikwazi ukubonisa ize sikwazi nokubonisa ubuciko bengoma ukuthi kahle kahle uma ukhuluma ngengoma ukhuluma ngani ngoba iqiniso ukuthi ke ila eGoli as much as sonke sisuke emakhaya kodwa icoordination yayo kahle ila eGoli so ke kubalekile ukuthi njengeGoli ngoba vele yithi sibuke ngathi sine contribution enkulu kakhulu kule mcimbi esuke yenzeka ngcono ke nathi kube khona esiwenzayo la eGoli so coordinate sibone ukuthi going forward uzosithatha usibeke kuphi ngoba sinalo ithemba lokuthi sizolokhu siuphinde njalo unyaka nonyaka kodwa lokho kuzodependa ke amandla uNkulunkulu azosipha wona nesupport ke esizolokhu siyithola kumagoso nezinsizwa nentombi lezi ebeyiparticipate namhlanje ngoba iqiniso ukuthi phela umcimbi uzube impumelelo kufanele kube nabantu abazoparticipate kufanele kube nabantu abazodlala leyo leading role in terms of coordinating and planning so lokhu ke esikwazile ukuthi uma sibeka iID on the table bese ke bekwazi ukuyithatha begijime nayo beyi-own njengoba sikwazi ukuproduce ievent enhle ngalolu hlobo. Alright bengisacela ukubuza ukuthi ubuphi komehluko mhlambe ngicabanga ukuthi nizowenza kule elandelayo angithi zoba khona next day mhlambe la ngicabanga khona ukuthi kulekhile la mhlambe singa improve la mhlambe sesinga invite more even mhlambe other cultures noma sizogcina nje la kwaZulu noma well sishawe isikhathi mhlambe into yokuqala kufanele silungise nje issue yesikhathi nokuthi ke kuma safety standards akadebekiwe lana kunezinto mhlawumbe kufuneka silungise abantu abaningi babe frustrated ngokungena egateini
nama frustration nami ngize ngayobuka lapha ukuthi no we were too strict. Well, you understand in terms of ama security measures nama safety abantu ngoba kufanele senze sure kufanele si guarantee safety yabantu, and in the process of that azoba khona ama frustrations because kunezinto esingeke sivuma into esoyivuma, kodwa ngicabanga ukuthi kunezinto engenzakalanga ngendlela efanelekile lapha egate okwenza ukuthi abantu abanye kugcine kubenzima ukuthi begain access. Ngicabanga ukuthi izinto esoyilungisa ke going forward ngoba ivenue yona iyodwa yabo iyayiletha iorder ne discipline nokuthi futhi iyaguarantee isafe. So asizuku mhlawumbe ke kuyoba ukuthi mhlawumbe asiyitholi ngokulandela, kodwa siyafisa ukuthi ngaba ngayiveni singayisebenzisa because indlela estructured ngakhona iyakwazi ukuthi abantu bekwazi ukubehave bebe coordinated kahle. Uyakwazi ukuthi uhlele ngapha ubone umuntu obhedayo on the other side. So kodwa ke ngicanga ukuthi ke in terms of access control ilapho kufuneka sikwazi ukulungisa khona, si-improve khona ukuze abantu bengabe frustrated kakhulu makufuneka bengene, ngoba iqiniso ukuthi siyayifacilitate, siyayicoordinate, siyayiplana kodwa yabo. So mase kuyiba abangasakwazi ukungena ngaphakathi ukuthi planning yethu ne coordination yethu kuzoba i-futile exercise. Yabo ingakho ke kubalekile ukuthi noma yini esiyenza kufanele senze sure ukuthi environment i-conducive for ubone ukuthi bekwazi ukungena be-participate ngaphakathi, kodwa ke bese siwagada lama element engenza ukuthi omunye umuntu oseceleni angabi safe namanye ke ngenza ukuthi umuntu mhlawumbe egcine limala ngenxa yenjabulo engabe ikhona ngaphakathi. Alright, ngikubuza ke the last question. Overall, was this event a success going? Well, ngayinikeza 200%. Hayi lena phela ayihambe kahle kakhulu le. Hayi lena ihambe kahle kakhulu le event lena. Hayi kusukela izolo nje. Yabona izolo bekuyigala dinner hey ubongazi ukuthi ukuhlangana osomabhizinisi abathizani bekuyithi nje. Abantu bengoma. Yabo sicanga angithi yabona nje ubuciko bekubuciko lobuya bengoma ayithi yikho phela besithi ubuciko ngoba bekufanele sikhombisa abantu ubuhle nje ukuthi ubuhle buqala nokuthi abantu bephume nje kule ngqondo yokucabanga ukuthi ingoma izinto zabantu abangafundile ababhayizayo yabona nje kuleli committee lelia akusilunga esikhulunywa laphana nje hey liyabhubha. Yabo icommittee ebehlela ingoma, that's why ubona negaladina nje besezingene eliphezulu kanjeyana, kodwa bakuphi njalo basengomeni bageda ingoma. Yes, because ingoma is about iculture yethu, yabona, it's about thina. Yabo, so akufanelanga kumuntu bese efuna ukusijaja ngakho bebuke ngathi usengomeni umuntu olebhinqa bese kube sengathi uyiqaba uyinto ebhedayo nani. So izolo besibakhombisa ibona buciko ke lo beyade sibakhombisa khona ukuthi masikhuluma ke ngobuciko ngoba sikhuluma ngalokho ukuze nangeyilanga mabecabanga ingoma bahambe nesithombe lesiya sale yanto lana eyenzeka izolo namhlanje. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga.